Ni sambula saka nawekanda na vorong to mai ana sal ni kakamburaki na Radio Fiji 1 na ndomo iviti ke kimni nawekanda na ndoba to mai na FBC TV ana ngona boro taki nonda ngona ni Vakekeli. Enda baka binibina ni rosati ko na nonda bulangi. Ana nonda iwasini ngonongo sai rusi tambulawaki ke Samuela mbaini kalo ro leweti ko ni songo ni matamboko se uire bolenga itu na itubak ni matandra. Mani songo na United Blind Persons of Fiji. Rosa bula binaka na biokani. Ni bula bina turanita. Bula binaka. Bina wali besar me tiga butong mandangan na vital no. Ya nangauna boro tiga ngo ndere binaka me atu na tiga bumandanga ya nangauna daba tiga butekina na isongo ngo na United Blind Persons of Fiji. Na United Blind Persons of Fiji. Ya tekibu na tin kadiwa dio sanga bulkarua. Tekibu takina wal ni United Blind Persons go. Ina ruku ni FDPF. Ya se tikine Waimanu road na kena wal. Arale rosa bulka ono tikuna le ni songsongo na ngauna ya. Ka ono na board members. Rapinga rabituk mekina. Na ono go na bukundu na le rosa bulka ono na le ni songsongo ina ngauna ya. Adava na ina kini kena tiga butaki na isongo ngo. Na isongo. Na ina kile ni kena mai tekibu sai ko mendo rao ni rongo di talenga na ndomonra ndomo ike mami rabalanga itu na ne mami rai ina loma ni mati ni tu ka bena katikina me sona ngangandre tu ike mami me rawa ni vise mati ka virengu di bata ina ngangandre tu ike mami ni ke mami sini rai sona itu na bena kati mana mati tu baka na kena bena kati nei labo na noti me ke me mirin kilaki na ndui mai ndona noti ke ndona noti na sangamoli ya na buna duri kina ni songo ngo me rongo dikina na ka ke me bina kati na lomo ni na matintungo viti naka na wali besar bada da me da betingo mai ndinda mai na rusa ngabuluka ono ya ena ngona tiga bukina me da bitiga ndindai bada da sabida tulo ko na lewini songo. Mai na rosa ngabuluka ono na dio ngabuluka ro tiga bukini songo. Me da mingo sabi ataratsugan na ronan raw na leni songo. Ersa lewena tigo na United Blind Persons of Fiji na ngauna ko. Na wali besar turanganita na da ba ruta tu na songo me mbaliti ke mni na leni songo. Na ni songo varutaka. Waya na kaya kime mingandre babaka na wike mami na sinirai sa ikuwa na itito ko bulubula. Bat kay na white na cane na kinaboso wa pertania. Me ndo ukia na vibuno kime mdo lako kina. Baka kina na kaloko me kime mbekila na kaloko tambaki nga sa tukuna mai na kaloko na sabida na kaloko na ngauna tambaki kina ya. Naka binawali besar na italno na matanggali bingara bidaba ningan rebotu na leni songo. Naka kime mingan rebotu na songo na bingara bi ko me bato dokta kitu kina na leni songo Iya sai ko na kena bararota kin dola me na bikatumba me ni roka no lomon songo. Ni sa senga tu na rai ure rai na ka erna toso ngana toso. Ya bikime na sini rai bango kim nangan rebotu me kim bono numi talenga na buku ni vivator taki ina sona ka ya wadur ci na nonda banwa ya talenga kim ngan rebotu ko na lin songo na ngauna ko naka nitagini sana matatati ko na hitu ko ya vikim ni kan dan do bato mai na nonda ngongo romai nonda bulang iti ko sai rusi tambulawaki ke Samuela mbaini kalo ro leweti ko ni songo ni matamboko se uire balenga itu irno kande balenga itu na matandra na United Blind Persons of Fiji. Sana to sarti ko na vital no na nonda iwasini ngonongo keronin ro o ba madala te kim ro manda ngabir no kandara ndo batomai sana liu manda ngabi kimni na ita serus. Na vale bu
Yau na onge may ileni song-song ko nangon sa may lenga kina nanungkuray. Wasudu may rebinatu may buli na bikur ni buli ngo yau ang bakitin ka ba? Form 3 ko na AOG may kinoya sang dabu kina nanungkuray. Doon ka nanunggu alilay. Kena may dabu kana ray. Ya samay toso juga na toso sangay kila. Ya indotal na kamba-kamba, indotal lambula. Ni sasanga na ray. Kwe ngay bandi tekio na ray ya. Muka ku ni ray da. Na may nadabu ka ni nunggu ray ni samay matamboko ni waray vinatumay. Sangay baksam tami ku ni alolele tekio ya. May usa toso ngay liu kala ko batanga inaka sa baru tekio na sinray. Sangge may tos tu yani may sangge sasanga taga cuk na nunggu nabika urni rawata may na ngau na usin rekin Pinawali usara na nabiwasito ka na nandang unonggo yan alam maningon to nang unalekалengaya may nanumwa ray binakatu sa balengay na mata namatanggali tukutuku ba si bagay na nonroto within ko may bal yan ako sa takusukin na lengka. na karto may bale tarier total nga na kena may dabuk na nungguray ni basuri tarier to usar nga pa bimbi bila kay na norto bakas sama si dabo na puna may lenga kina na nungguray yan day tsuk nga na ilawla ko ni re ya salewani kalu may banga na nunggubula may dabuk na nungguray bike to kedi bale hanggai ndona ka na norto toko niya tsuk may bale norto sare na lenga ko Ado pasara may na nunggubuli may na AG o kausari na blind school mo libuli kina na norto kotia wikia tungan dapat tsunga mo tos tsunga na nunggubuli Ndak waibe na bingkarebi ba bunuay ni lakudurum. Vingare ba bunuay au duran ni balimbula arto bibandi ita tunga na bunuay kunya lelai sini ko ngo ni dawa ni nomu ilak-lak Pinawali bu turanganita bu sutyo. Andiri mina kami na domanda na vingu lekalek. Nimber ni nagay bakurita liti ko na vital no nangono bo ruta kinandang una ni Vakekeli and Radio Fiji 1 domoy viti kay na FBC TV. Nandang unuti ko ni Vakekeli na Radio Fiji 1 domoy viti kay na FBC TV may romay nandabulang iti ko sa Rusi Tambulawaki kay Samuel mbay ni Kalo ro leweti ko ni songo-songo na United Blind Persons of Fiji. Sana to sariti ko na vital no nandang unonggo ni busutiaw nita sa Rusi sana ngole manda na bata tarbi nita Samuel. naka Kaya ni ba madalati ki muni manda nga bir no kanda borong to komeno nandang enda na ni busutiaw na kanda nando to may ni ko enda na rongo ti wero na ital non duindui ndua sa raitu sanga bi palengay na non na matan na bukid non na rai ndua sulu sarangamay sa sulu matamboko kasi ni rai da sarva binaka na bika enda rai da tu kenda itu bagi binaka tu na matan nita sam Yo nabale bu tronita di belum nasana parang tu minat temu bitin na kami nindai ngadang nga samal ben kelo o da butu me namur ndro no da mero leon na chicken na ina blind persons of Fiji di sudu ngamai sa lenga tu ngutu bag nire dokan ka wabi mina kata wale una bizingo musutar me vale kena lot tu kena buli rubi buki kena mana nunggu bulat cukup meada min pinawali usar andro ka ruroti ko ni bimbiti ko na bito ko ni may bali si boybi hindi na tatok boybi ke baka isang na bito ko ni may bali kila kaya ka siya na abito ko ni may bali nandun na lang galip ba't niya busara nga ni
nonda toso iliu roka e tikvunga me vale. Vina wali besar sanang wali stal na bata tarve na ita serus. Ena namuni ngarai babunuai. Greba bunuai sampai durute na balimbule lebu suba. Se bunuai tu kina nangau na Dr. Rathod wat kay Dr. Holy. Turan balangi Dr. Holy. Aro reda na matangu Roseleta. Na matangu mawi. Rosanga imbite kina indoni ilu loma ni alok ni mata. Nye rosa tukune biau. Indua na tikini matangu iloma ya mbuletiku. Kembikine na ilu longo. Rau ni ona raitoka. Ni aro tukune biau na madal ni nunggurai. Na wani matangu roro e tabu kasaranga. Tabu kasaranga siang sarani yung kiretara. Butung-butung sartunga na kaur. Yung nangana membikine na ilu ila. Babu na nunggurai toka na rarama. Nangaw. Kaya usar tsungama na rarama leleya. Kau garap rotsikina so nunggu itai boleh bulikina. Ado talanga neta na nunggu suka mai balimbula o laku kurni buli. O bulinga o tingaya o ge walu sanga bulkao no ambaki walu sanga bulkao no sada ke bolisu. Ina reo kooperatif diri nangauna. May nambu. Iya may nambu. Takata tu kia me tin katul na ambaki na nunggu takata tu kia ina ilo lelenga. Sando na kaya nanranto kurumbu itatsu na baru ni dada konto dakabe balinsu. Vivan rukai beira. Ata sare meli binakati meli pula indona nunggu bole ni talanoa. Talo taikina na baru ni daka ko dakabuti na lomni kambani libana balinsu. Ni usini raitu mbitu ngakina na matagundo na ililea. Yana daka ko dakaba sibita tali oirera raibina. May na ilo sambi to kaya. May na ilo sambi to. Iyo. Nambala bunyi bono eroni o reito kakin. Koe nambala bunyi bono ro tu kuna kena koko. Iyo. Kena koko erni ado banga na nduanga ni mita. Kena sa nduanga ni kalau ya. Asabi nduanga ni kalau. Kena karo tu kuna yana rara matok ni lile. Kurambu itu ni do. Ni ure ni bango sari ni toso sarcho ni bana rai sarcho ni bai liu. Sibita tala na yalala koe sa tukuno na bunuai. Numurire tiku na raram. Nungurere tu na raram. Toso garab kino so ni tabi. Na nungulak mendanga minggo niku na no were tu lomini bai bai. Sandi. Turne sel kaba o bai letanga ba ke were tu na lomini bai. Ina wali besar na italno ni tagini na vimbole iti ko vi irna we kandaran do boto mai ena nonda ayu wasini ngonongo na itasam we vi kemuni Na boleh ni tahu sa warta kusiku. Kim na ngumpul mana. Yo singa belak kamu na lot put kena buli. Kinga mo asyang ruya. Na bebe tarin bisar cangan ni dol. Ndali buli. Rabi to kun ngan buli mana ule ni notes pembi mana blackboard. Canggih menangili ule telan notes menangili tu tak menangili sangat mencari tu cikan. Untuk nindam beklah. Ni paksa menje. Ini nonton be nguta sarang anak kan sangat di batu sar canggih bikin. Numu nguta mo sangat moratan kai. Pinaka wali besar na italno rong binakati ko na italno. Entar ngoto to kana nonda iwasin ngonongo nonda ngone tiko ni Vakekeli na Radio Fijiwan do moiviti kay na FBC TV. Sana to starti ko na vitalno akira ni bakuri talmandani ta serusyon na nomuni talno may nabono sa may tabotokin. Au talna tachu ni wa ver menano. File tekan isel ver babinaka mimir tok na uda. Asis tok na isel. O tinga ni ver chiko sinu be babachi. Ngaya morini butu ko kina morini kilachi ko. Bakila. Nabono iya. Morini bakila ibe nabono sa ver da oti ibe nabono sibo.
butu kaya ni mengi rini au sange kilango sana rini kota ni bamba bango sange were ni baya were tatale sana bango me adap saranga ni oti babnaka sange lakamenal ronangone sange rek nga e usa dur sare bale usisil wading batu ya na baro ni vingara be zakatiku mai na rei kwa toka ngango sini ndona ngauna me vivan rukai kina na rai vivan de hitunga na yalo ni rao na tos Pinaka pinawali usar na madal sana ndo talmanda na vingo lekala kimro na turanganita nimberni na geba kurita litunga na vital no na ngono boro taki nandang ni Vakekeli and Radio Fiji 1 do moiviti kina FBC TV. Nandang ni ni Vakekeli and Radio Fiji 1 do moiviti kina FBC TV. Romay nanda bulang itiko sa Rusi Tambulawaki ki Samuel Mbaini Kalou ro leo tigo ni songo na United Blind Persons of Fiji. Sana to sa tigo na bital no and ngaw na baro tekongo nita sa Rusi ni kay tigo ni bakabubali talitunga saan do tigo na bubali ni wasya man deber no kandaron do botong me. Ya navale ba sa wawati toka tolu cuk na nunggungan rona tangani dona ilea abawati na ngano yambaki rosna bul kavitki ngano saranga usaba andi tekeu ki nango sa ngau nan donunga bia mo sabawati ya sange saun donunga me na nunggu bawati batani sama ilang tu ni sama ilang kana ni to na nunggu tumbu turang sange bulat sunga na maram na tinang to sange ingarabi ko itu sa red to kan dono ngau sa red ni sa klani sa ngasi angasa rokwa sa nundon me sa duruma endua me bebuke na buku ni sa ngasar na maram na tinang sini tal na banana no wada kap an donia chuna tin ka dio sa bul kabi to bawati bawati au balu benni rona lu bengu tangani dona lu bengalya ya sona wanana no laktumeni sandondon mo sa bawati ko ya usa mani bawati kin iyo sinelele bando ni lang tuna nungura ni nasindo ni bawati naka ngau ni ya umbuli mo tangani na umbuli talangan tonele na bukum ya pandi te kiu tu na nunggu lalak o bawati raki nelele bera rando tarang oke bawati se nge rando kinda dala ni rando rongadi yo ko bawati ui ibalbin talok baka men kan kinda dala tu wana wirna biwakani hindu sinira ya bawati talanga na bawati kan nimbula kednga si tubak nimbula da botu kina o sambuli ngame mo tangani sana mbuli tal tunga na kemisa ya na nunggu rai ko ya sindendre kini bio ni ubana na tanga me bawati sa batendanga ni uturan kanda ko ya bawati kini baya Pinaka binawali usar na ital no kimro na nunggu turangan ita o singi betar ngotia ni se na roni na bakal timbia na rai na ken sama ilang katong na mata na buku dikaya endo doni bengkara siang saranga ni kurang bital lawati guni bawa tu buki kota kurang bitu na wating ni bengkara bitali bali nakasar nga ukila ni natakabo ko ibal eutal nga udakaba bato bang tanga ni usabawat ya usa liulutu ni ndono bubaling ko iya au sini ba me baka me tugubio na yalo mo sanggarabi ngai nakakit siang mosari di kusumbutunga iya mosari di kusumbutunga misana no mini sana ko nga nambulango sa kwasar sungango na may nangaw no sini bawat ikina nita
au vi malu itu bat kirna vitokane na torbo na ngone le ratuba ki vinatu na itu bak non rumbu sianga bando ni lulunga na nonra rai na buku na nonra toko na nambula itu via bula ni vi malu ni onu sabawa ti talnga ni baro ni vi tosa ki vi malu udaka talnga ival me utu takakina na nungum bula bawat Ayau sama nita. Santi. Iya. Au masih kuro. Au tata beraki bal. Au sabata ni sulo balilingan sama mada udokia au lombika umbita na pini na punon don mimbiukina. Artu sanggai tarangan roto isuli bali artu sanggai indui marangan na punon artu indui biti kan ya ni salombiko sini sul. Au siapa ando ni mbilita kana nonggurai me ulum bali ciko. Ni usin rawakaki. Kisah cuci ni dengu nimbula, endon me ungara bani tabi. Ni tabi ni bubale, ni usabawat. Nana kartu maro ta cuci bal. Ni rota lengan ni tu ke uda wador ni tabi. Oti naya, oti mendanga bango ni tanango ni kana. Osar ni kana oti bango iliu. Otu da kita luli wara kirtu tal mertu kutu mertu masih tal mertu enkan. Sona bubale me baka erdore di kemem nanu masaranga ngosa na wawa kita kendo resin re bango. Wadanga na vingara. Iya sana wadanga na vingara. O kemem ni me resin ni batu ya. Ni binakatu na lingi kemem binatu na bay kemem. Darim batal tonga. Na sona kai kemem mi vingara bikin. Sandi. Onindo kasi berto nangwani na bula ni lakuduro mamay? Ondo kasi berto nangwani. Na nambulo laktur morto to taringyao. Ando tu ni berto ngon do nambula maru takabalyo. Batini tutu nga yato mai. Dina niu meyalo lele kina nangone sangai durumi kina. Taro kina na lomango. Adabo na bu na kina ngona nungurai. Niu walo ba ding chigo niu sangai mekila. Ya in total na batang ndini bula ndon mo lakaduruma. Nambula ni sini rai. Au badeng chiki na rau chingon kini bio mo bandi te ke utunga me bakanga indo rebina chi. Na bana na batanga bana na telinga au vingara chiki ni nanga unang. Ko to to chiki na ka ungara chiki nanga unang nita. Na wali usara na biwa sito ka nonondang unungko. Nita gini rongo binaka tuya ni na itukutuku na bimboli isar taltinga weekend na linibunwa. Wiki munina weka na ndobo totoo may nanondang una ni Vakekeli na Radio Fiji 1 domoibiti kay na FBC TV rome nandobo lang iti ko sa Rusi tambulawaki kay Samuel ambay ni Kalo aro leweti ko ni songo ni Matamboko si Oir na wekanda baling kaitu na matanra may na United Blind Persons of Fiji. To sarati ko na bitang na nanondang unungko boybi en nomro sa laguduro man na buli ba ruta ki man na ken na korni buli kirin rutal na mandanga kina bir no kan rundo bot man nang ngongo nita sam no lebo terang nita ani sudang ame sa lang tsukuntu ni rai bisa ni kila na matanggali bom bibi ni takana bola siya na wili bola iyo se ambakilima tusandong alitung rutun na filwaka ni korbuli mi butuanga kurbuli bi borotang butuanga tondong ngal cubina filwa kami mi babuli kitu sarana tondok kutume na lego nakakata ba me tegbuki ni mi buli msikalai bagili mortondo mi bi sikoto ni mi bale ambaki onna sa ku sari kurbuli butuanga libuli sari butuanga kelasin 2 kelasin 2 sa pamato teki bana kurbuli bana walwali ni buli sa kimgimbi bana bi kurbuli ko ra tubaki binakatuna tubaki nangon Ibu setiau kemro na turangan ita ndere bina kami nando tal madana dengu leka ni berni nangai bakuri tal itu kana vital no nanga una boru taki nondanga una tiko ni Vakekeli na Radio Fiji 1 domoibiti ke na FBC TV.
orang sa ating may nasal ni Kakamburaki na Radio Fiji 1 nando mo ibiti. Kaya na FBC TV anang una boro taki nandang ni Vakekeli. Sana to sa ating nabitan no nita sam kira mo ni Vakurita naman mo ni Talno. Nagkatronita. Na vimuli butikir na naitambaba na kurubulisan tu sa satu pagka usaha bito may na kurubuli bor taki botuanga Iya. kimimsi cik matangakin ba lang to ni mirai yang ginto ni bulan boleh wana ngolen wana bi kurubuli kora tuba ki binaketa na tuguna ngon kalau matu rabale bunu bulan kurubuli binaka kurubuli lut tal tanga klasin doang nga klasin roe botuanga ngi may buli maris primary. May buli kina lihat besar na klase wal. Damel kena bitorang. Gili buli tali maris high. Ini aku tukunci kena tiku ni nintu bitan no. Kami bimbinga kesalahan ka tuntu bek numurai. Mambu ciko. Na buli na lut. Ronga ya roran ni aku kati kucing numutustus. Pinaka pinawali usar na ibo madal o kila taltingan nro o lewen taltingan na isongo ni sana kina lewen ni ndo na amatasir bohivi na talendi etiko o ndo na kaya buliv si sa sudo bata kaya ngamay. Ana talendi sa may kornibuli na langsir sa sudo patakaya nga may sanggay may buli di nga na kaya nataray na ng gitara na keyboard ng drum kaya nga sanggay may buli yan na talendi ni langsir sa sudo ka nga may o kimem do talita kabalib na linsong-song kakinir na arto na tambangon ni Ratsuk may kornibuli batuanga talita kabalib na langser ng girgir bakay do naka marotek tiwi kimem ni kimem indabe wango mi kimem langser do talay tugutuk ya ni ratal nga ni kimem tara ng gita kimi minggirya ng kita, kimi milang asir talaga. Sandi na. Pinawali usar na italno. Totoo ko na ibang madala. Ni sala kita reser ni nabi kaya malat ito na talendi. Nunrule na sa taltingan na matsir. Nabisan ben. Kila ni leusar na sir. Nro kilati ko. Nro sando lang ito. Raba maruti itu kinabi kanda. Erndo bamurito ni songo-songo. Kira. Erndo vito kunito. Andor nile so butal man na buli. Edo be bakarorota kana nomro kila na bi matenibol. Ako ay nitando na bimbi na buli. Itu kana matenibol ako braille. Braille. Ay buli da saranga indo sudu mai ko sinirai. Kau siang serangan ni reda rando nak. Nanono ibolo kau ay baya. April. Buli dengan me siang ay ngonangai nona duri kuribuli satek buli da tumeya. Buli da tumeya. Iya serangan nona tukutuk. Ila konton kono ay tambah kangaya ay nakila nakaya tabut. Iya nila ko me indo rebinaka. Me reda na matini bola na siang serangan ni kila ko na dap mena wili kay ni bola. Wakil kilatan. Ena wakil kila na reda bango reda baya. Nang nasang ako ay mekila. Si matini bola da bango da matini bola da betu kuna chiku na lako na dot lalay. Iyo. Ya na dot ngone na ana ndo na matini bola. Matini bola. Iyo. Kaya pakai boleh itu kena na try. Ngi lako tay na la tay patay nga na kena matini bola ya. Yang saranga sa dabuti mena bosa try.
Yo irna remna ni irna rede irna sinkila na yada bona imbali ni dot ya. Santi. E kilanga o non. E kila saranga o koya ngai non. Santi. O kende na te tubata. Sandu indui. Indui. Onro ambo buli talaga bolile? Awa buli da talanga mai na Braille. Yeah. Nunggu durui na blind school. Na dot. Na bibi mateni bola kita. O tia sangali toso ni na nunggu buli da na me satigu me mateli lebu mai na mateni bolo buli da. Mateni sa tigunan roto naik na kasi buli me usaha takata. Satigu buli deu na bosa ba. Mateni bola liliu. Sa rota ronga ya. To sabi bosa itike usar nga na bono muli tata kina baka ongli tata tungo ni bali su. Santi. Oke menini sa rida tu na mateni bola. Ko ndakila liu tungo kan dari tu kenda nda tu buga bina katu na matanda. Iya. O tia ninge li buli talo ko endo ko me vole na me braille. Me Braille ta. Iya. Oni so tabu ndendre. Ni wakil kila. Mateni ngono buli kina sampo ndre sar. Mateni ware bina tunga mainge me. Ndre sar na nunggu sanga me upanda mer nunggu bakasa me kila na ta bana matini. Iya. Santi. Ibu setia kemudian dibiarkan dari mina menan total mantan na tingo leka ni beri nang gaiba kurita litu na bital no ay nangono boro taki non nangono tiko ni Vakekeli na Radio Fiji 1 do moibiti kay na FBC TV. Nandangaw dito ni Vakekeli na Radio Fiji 1 do moibiti kay na FBC TV. Abomboten ni suambe kana wekanda raborong tomai rebia lautal tonga mai na buku ni bital nongo namba di talabu na toluro ro sei bodionan raw ken bitu tolurua diwa sei bondua ni sambule binaka nondangaw na tiko ni Vakekeli. Iya sondang sambule sia tuaris. Bule sia na bula ndoi. Rugo soto ni wo sa bona lebu sen ilawa todo na sa pambau. Au wa na vole viro no bula ndoi. Urang dambe te bawa timi. Promoda non roba masala sung no le loma. Tarea ula indende. Lulu sarana lama. Urang wa non rotala no na rusa talawa ina non rombula. Aun duo no guerrere. Eran rto na sulie mana tina to bonu de vaduri labo no so gori. Rto go sulie me na namba dia kau mio tina vital no. Pendu ndana no go we lai. Usulia virato na songo matambo ena rula tu mbesara ni rongo dati na vingarabi so mamai da tabeuni ramen garabi na matambo ulani rutula i batataro mta libula rutu ilati na ngonsala mela me garabi na matambo tabeuni rabisele yang bai vo tale rongo le bulo e pereli o kiri tengo i bono le buri na dolo meloni ota tanduna na toria ulolo masaranga ulolo Sangaya ngayon da mata rai tu da rawan da sulina non da sono wasin non da yau. Mera vi na matambo. Ulan sa suli alo viran robosota na we angu na suli alo di lewa non da bula. Da alo ngata ni suli tena ide ngoni bula. Na sara malebu naka. Orni kerengan na nomuni namba di telefoni? Na 8790906. Walu vitu diwandua? Na 8790906. Walu vitu diwa saiba ono. Iyo ngori. Donu binawali usara na abito ko niti kumai en ngona boro te kongo nanda ngona ni Vakekeli kemron na turanganita. Na valiab sa kero rongo tata ko na nona bosta ko may na kanggu turang tao may tabiw ni. Na valiab sa na vito ko niti kumai. Na buku ni rongo tata ko na ni Roy Talanoa. O kila ni na viva ungit sar na ni Roy Talanoa. Na viva nrukay talanga. Na vivu bali viti. Na buku ni nema mimbula kimem na siniray. Ya. Kaya misang talanga ni alilay. Na buku ni tsung na idang nimbula ni raw na toso. Na buna kaya mi tos tsunga kina nangaw romain dami talaki na biyokani na lomo ni balo ali singgo na kabina ni kuha.
me ke me kero me I mbulonga vi kemni na viwa kani ni warorong chumai na kapna ni kuwa. Sa tingo mitu na num ni tuk mai ni o chungol to sana gai vitala no chungai. Naka, na wali usara, na bari talibu na toluru ro seiba dio nan rau, ke na vitu toluru a dio seiba ndua, ke baka itiko na, ke baka unibia dhau tiko na pukuni nanda vital noa, na nonda iwasi ningonongo. Nisambulu binaka? Iya, ni mbula Au ba mbula chuko vai sai mbula. Karo ang mbula ba tendo na ngau na may delena besi. Sai okla ni go ran kleo chuko ba lebe manoa. Openi. Ndo na ngau no kitu ando ngunyang na ba chuko may vale. Ocha sa ando lako chuko ko me sa chuko ngunyang na sa lako chuko matin ngun karo sotakina. Lako koe be tombale takambe ka ngoe na kovara road. Tombale takambe ka koe be rosa uronan rau chukunda kanamita. Au sangai baganga chuko ya we zambe za kira wadaba o cha mnge muria za kana ngoni sala ngele takoso we bondon don talayani ngele takoso talen tobal. Au sangai baganga chuko ibale ero ni lako bada bo sakito sai ko lako bada ba. Oi chikia ko nanga o ya u ke garo no lako kai bandu ibal. Kau donambong sange muri koya, sange lako bata, sange redi koya ni le takoso tale, sange limbi koya sera matani bale. Musi cewek cera nambong na kai batangul. Cak itu samai ketundu mitaka ciko, taka tar bale ciko. Ya, okoya me kuning dua na kai me biudala. Okoya mix taka simende, kau temen buloko, me biuda sar ciko buloko, me tubang buloko sera ngakoya. Ngai ndua na ngone ngai me baduru mandora kaukamea na bono tu bomlo chuke ngai me baduru ke ndo kaukamea yuko sakela chukuni sana kina kaukamea ona me mbito sombu na nambulo ko ya me tawana nambulo ko ya ngai sa nduru chuke na kaukamea ngai maboki na kangungor dotale no na bale mai ra me lokada ka ubanjinjina takani chukuni wera chukuna na bale ite me no na bale ra idake ngoni sabalebu Rauta cukup back cinkaliman na steps me ado ngun sa lip. Dona singa yang gay berat nambas sa rorong odang ko ni sa lako nambas. Gay ziziba may step le lalay tonga. Gay ziziba may butu ko may cinkaliman step me ado ngun sa lip. Nanguna talanga men do lako may kina may vale, nela ko may bango me lako men to vale. Kila ba binaka nangun sa baro siro sumbu kinon vale. Waktu saya ikut kelapan apa ni kusa ikut ini kami dalam mukalawa se orang butuh kecungan menela, orang sindo di bawah bawah, orang butuh kecungan menela, orang simen dapat kena. Itu nak nonggo kiro sumbusiku. Nonggo butuh kena usah kila serangan ni usah dulu makan nonggo usah sumbu bal. Beta waktu tengah video kau nak kamu gor, kau bata ni, nak puno sando don bidu tukiran toothbrush, na sobu. Na non sulu no kuasan do berto nang wan tara nang nang tara kina un saranga erto sa bimbu kina kina non ya ando mato chiku berto au banjin ta ka endo singa sama ni were tulong tebioka time na lingana na kanguro klani re saran tore ro chiku sai ngono kor ngono ke de kero sota itauni ondo sule chiku na nona sende do ondo mosi chiku sar chiku na nona bula turangor ba wati ndina walbeni to ando umbula wata chukumai ndelna besi na 42 na kaubanda road ukla ni kleo na chumbula na kanongo wanjinjina takana nona karondo lo bata mendo sa uchi nguna ngona mbunglebu tombale ndondo tuno to balon to momo kila ba bina sar tunga ngona mendo ndo sa takos kini sana dua ngona me pando ndo kina ngona me takos tele kina balon to momo kila ba bina bata ngole stumbulo to bal lava binasa to banjin tak ke to tarabale bata tu bloko mix sakar bloko ka ke turun ka bon matarai ta ka batal ngana kenongo o klani sa re tarayo to roch ko bula kena wanu ni chukanya nuguna bon telepon chukana 8393 kan don be buke ngandrevi buka sa wa to chukumana kangya wa bini bina kan rongo dan tomon na musitio sar na no nambula o sai turang ni oisom mai tabuki mai kala kula balik kemini
Naka pinawali usara na talano to may nanonda iwasi ni ngonongo. Bombo tadi ndo tale na wekanda sa wawatiko sambulu binaka. Isa ni bula dinaka. Dola ka tarat ko na ngubula ka mundo na no italo ala kanda tungori. Baka bila tinga baka lebu na kalo na buku ni kaspi de biro na kanda ruko kanda tungori ko ro talo tiko. Isa tarat ko ngubula ka mundawu. Na no italo no asa bila ka kanda kalo. Ese vento ka sudi vira ka no kuma shunga me ro baka lo tiko na kanda ruko na kalo. Na ngo ya na ya sanga isere ya. Wa no ni bila ka tibiro na turo ala kanda tungori na bukan ini orang mana kalau dan rombul saat terasa dengan apa yang kumpul dan orang itu orang kan tu, mereka saya bukan lebu, orang bukan bibi tu dia apa kaki dia kemudian dia kan dia lagi. Naka pinawali usara na ndo batato may nanonda iwasi ni ngonongo may dapat nga na vital no kimro na turangan ita. Kero nindo mandangan itukutuku di bibande taki. Bir no ikanda eran do batato may nanonda iwasi ni ngonongo. Naka itukutuk nga ni bibande taki. Sikuwa na kerker lebu na bi bubal kete kira chunga na numni vitokon wir kede na wekam ni e balngai tu na tubak ni yang onra rai anda nongo na li bosa tu na bosi ni tiki na na apa mai kandap tiki na tabuki tiki na buki le bole wastal tunga kina na buku ni balangai na tuwa kinya endo na kau sangai kirebira meron daw na numi o ira balangai tu na tuwa kinya ngonra karambula tiko ena lomanin do na bubal ndo rongo di talinga na karando kirea karabina kata kila ni lolom ndo virengu dinga na lolom ndo ngindo tuncu virna weke kema mera balinga chona tubak nangonra tolu naka sulebi kenda nakalu menda vai tobukin oya ndo virengu dinga na loloma vise rekinga nandina ndo veitangi dinanra Kongana u kretunga na nanam ni vito kan merdaw na numi kasona nga una nindo talay tu sona posa vera vike mami mabotu na leke mami ya kemendo marotak kemdo bami di nata na vi bos kemdo rongot boleh ke mami tarai ke mami lagi ya na kerker au keretiku Kenda sarna viweka na turana marama ni bindeli ni abutambi biti. Me kema mdo na numi. Sini ndasota itawuni. Sebena buna ndasota kina. Nikala mai. Munikera me ninganta buna bibuke. Keba kem na bina kat kem na tukuna iyo. Kem ngandra batal tunga na numi bibuke. Meu tinia na bosa ni ko au wana nu mana non ratar na tisi peli mana ngontura cisu na non ratar ngi taranto na ngontura cisu rangai tukuna na tapu mande su tu mekin intu e balengai tukina bango na tubak nangon na lenga bek na itamana se na lenga na itinana rangai tukuna cisu na nona bosa virto na nona tisi peli singi lenga na itamana se lenga ni tinan ngor na nona lewanga na kalu bartak ngako na nona kuko ni lewanga ko na nona imbul ya na tranita umaitine chung na bosa na kabnan ko Na wali besar. Nita sam? Na boleh tranita pabinang nga boleh na program di bagkin na kabinindai bi kimdo nga na dengan khusus ni tuk-tuku bi kimdo nga na warang cikume pa na unang bulong tabi ni tunambangan ni song-songo kendembe kana ningan rem makan itu nam di song-song
ni vitartar nga may na United Blind Persons of Fiji nga nam ni telwon ni tolu seba ono ono tolu seba ono ke dana kaningan re ni be do ke na bana songsong na baliw Vinaka, vinawali usara, ndaba vinaka tigo bgali bube rauna biokani, Samuela mbaini kalu ke isai rusi tambulawaki ro leo tiuni songo na United Blind Persons of Fiji. Sana dapat tali tingaki na non diwasi ngonongo, vinawali usara na nomrongona na turanganita, nomroshola nomrongona, nomromai bulang ya ngona baru tekongo. Sana dapat tali tingaki na nantanga ni Vakekeli, vinawali usara na baru ngotingmai ni kalunga tsakatiku.